safe to consume. Kashlem Trekam Jok District Mission Coordinator West Jaintia Hills Ringkat Kajit Lang Bat State Project Office Samagra Shiksha Semam Bat ka 93.5 Red FM. Pynlong yak road show Halor ka Jan Bhagidari ha HK Singh Memorial Secondary School ha kasni pale. Ya kani ka road show Pynlong nakabentaban pinsay patba Halor ka Foundation Literacy and Numeracy G20 bat kani pun Bharat Halor ka phangpadeng ensuring foundation literacy and numeracy. Hakani ka jingya lang las dang da ka jingya iban Halor kani pun Bharat pledge ya ka bala puli ki khna jong ka school HK Singh haringkat ka jingya lang bat ki bor penyat ka district mission coordinator samagra shiksha abhiyan. Ka state pedagogy SSA ikong MW Lindra aba ajeng kren ha ka jingya lang kalapan pa Halor ka jingdan kambat ka thong jong ka jan Bhagidari. Kayeng dorbar thawan jong ka